معلوم دبین دخوز سکسان اوچه دا بو یا ایکی دا بو یا دوردی بو منو سیده ملا مصا مهو ناس کر لوا او که لأرغنه وقت الجامعه مازن امام بو لوا در جار که هات کرتن هات بردا سلیفا مهاتن زیارته مهوی شاخه هو ناس کر جوی شاخه حتی که وفات کریت تسیق حیاتا وی مسلمانی یا حیاتا خود خدمت اسلامی داده تبلیغ داده بنه پیغمبری من مبلغ بیه خود تعالی آیت نازل کرده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته یا محمد وی قرآن که مشتان نازل کرده وی قرآن جی انسان تبلیغ بکه اگر تنکی تا وظیفه رسالته بجینانیه حتی دویدا پیغمبری ما بخود رسالت شو جماعته مازن راسته خود فتلی جوانا حکمه خدا تبلیغ کل پیشا خود کل شبه خود کل دویدا یزی انسان پرسید گو هل بلغتو عجام حکمه خدا تبلیغ کر نکر ملت تقول يا رسول قد بلغت وأديت ونصحت تا حكمي خدا تبليغ كر تنصيحتا كر تا وظيفة كر پیغمبر خدا دستی بلند كر اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يا رب تشاهد بي يا رب تشاهد بي يا رب تشاهد بي انت مكلفم في دعوة خدانا هاتنا خوي تعالى في كائناتي جمرا خلق كر ارض واسمان درو بتقى مخلوقي هنا خدا دوی وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض أرض وآسمان چه مجارم مسخر کرده گره ام تبلیغ دین خدا اینجا سیدای مال مصطفی خدا جه راضی به خدا و عفو بکه از تخمین کم ده ترکی ده شهری که نتشوی که و دفالر جمعه حکم خدا تبلیغ نکر بتنه یعنی قاندیل در وادما قاندیل مسافری ادما لجیاد مازوی تبلیغ دین خدا و قال مالا خو ندمانه جبروی هوای یعنی انسان کی خصوصا سوناوی حیاتا خدا وان سالی پاشکین دا زیدر سر قرنش اولی دا یعنی طبیعت کی دا وش قرآن حس کرد معلوم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام لیونه تف به قرآن هر حسول خدای قرآن تعالی و دا شاهدی بده یا دلهیه و دا شاهدی بده اجا سیدای معلوم است از باور اف قرآن او دلهیه و دا شاهدی بده درس داینا قرآن پر حس کنه و رنجی محطال تحیا مسال لفر دیاربکر و پاشکشو ارغنی درس قرآنی و مثلا قسن تجوید قرآن پر طلبه ما جه تجوید این کرن یعنی آن مثلا مملکت ما تجوید پر کیمه یعنی خدای جه راضی تجوید کی پر خوش حتی جانا مبخوش استفاده کرد هنگی آیت قرآن اف آیت نظام کجا صورتی قاطنجی آیت جمرات گویانی دو قرآن دا الحمد ماهریت کی هبو أخو يتسمش كربو علمي مسؤول بو خدمته علمية كر حتى حضرت عمر رضي الله تعالى عنه والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات مسؤول بنا علمي أن أفضل طاعتها وبيغمبر مدبي العلماء ورثة الأنبياء عالم ورثة پیغمبرانه يعني سيدنا المصطفى gerçek وارثيا پیغمبر كل في قسمة القرآن الكريم خدمت كر حتى پیغمبرime بريك وفات بك دبي إني فرط لكم أزهرم يعني استركوكم أزهرم أما جوارا أمانت كي مازن أمانت كي جيران ديلم كي جد دو في أمانتي هرب في أمانتي بقرة أو ناس هدراته وهر هدايته ألا وهي كتاب الله في خمرجو أو كتاب خدا قرآن كريمة يعني السيدة مال المصطفى خدا رحمة خليك خدا ويعفو مغفرتك gerçekten bu Kur'an'ı amel kitabil ser tefsiri per sekini ser khana Kur'an'ı ser tecvida Kur'an'ı ve ser mana Kur'an'ı yani hatta vefat kişi hatta fi emaneti teslimi Xuda kir ent xizmeta ilmi da bu o yani parjiz nertiya ehli küfre da bu beni and memleketi mede ustad bir zaman alim ki yani herkesi kabul ke müştehidi ve asriye müceddidi ve asriye ustad bir zaman dedi ben mezara yaklaştığım bu zamanda tek bir gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda Bolşeviklerin seslerini istiyorum. Bolşevik yani komünizm. Korkarım alemi İslami bozan onlar olsun. Yani hatta mesela hususi gençlik zedelemiş, zehirlenmiş bir kosum evvel Ustad Beriazan tek gayem de bir karşı komünizme çünkü دبی قمودیسم انکار مطلقه دجالیت دجال دبی از خدا مه و مساج وکی نه کس خدا انکار نکه لکن دجال انکار خدا که دبی قمونیسم دجالیت ده و انکار جی قولایه آن مثلا قمونیست هر چی انکار کن
وكده نكين كان خدای قبول بکه مثلا اف کائنات مال خدای ایلیت چای تا خدا نکی ایجا خدای چه راضی و دوی مسئله داجی زیاده اوکو یعنی لقارشی کمونیسم مجادله وی وی پاکاکو انا مثلا دین ناموس غیرت حیا شرف تربیه ادب به ملت مرا نش لقارشی آنجا وار گوزی قوتی خود الحمد لله مجادله کرو و بوی مجادله چو حضور رب خود خود تعالى عز وجل ما يش خيره محروم نكه وخود تعالى ما الجنة دا بجينا هب وخود تعالى وي عمل جماعة تبارة بكنصيب قال أم تب يرو وظيفة من هذا السرفيرية أرضي قام إنسان دعوتي بالدين خدا وبكم بني خدا أمر بيخمري خود كذب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دعوة إنسان بال إطاعة ربي خبك عبادة ربي خبك بحكمة بوعظة حسنة كلامي حكمة لي تأثير إنسان ممكن وعظة خوشك دعوة إنسان بك بالخداوة وأستاذ بريعزان تدي أوجي خربته دوري دور مالشقا ندي حتى إمكانك بزوجة ندي ومثلا زنجيني وفلان ندي أو بو مرة مصطفى جي بير نوعي خداي جي رازي حتى أستاذ ياسمشمو أو بو المالا أو المسافرية أو الدراب بوي هواي يعني بالدجالية را مجادلة كر وفسق وفحوشيرة بخرابيرة ودعوة إنسان بالعبادة خدا وطاعة خدا بالعمل كنا بكتاب خدا را كر خوي تعالى وخصمات وخباطي بكنسية متهبة Seyda rahmetullahi aleyhi mekanı cenneti firdevs olsun. Çok faydalı bir insandı. Ümmete faydalı bir insan. Cemaate faydalı bir insan. İlim camiasına faydalı bir insandı. Hepimiz ondan istifade ettik. Gerçekten iyi bir muallimdi. İyi bir talebe yetiştiriciydi. Düzenli, disiplinli, Seyda gibi az insan bulunurdu. Bereketli bir insandı. Elinden güzel talebeler yetişiyordu. Ve Seyda pek talebe seçmezdi. Diyordu, işinize yaramıyorsa onu bana verin, ben adam edebilirim. Öyle bir yapısı vardı yani. Hakikaten yani biraz haylaz çocuklar başkalarının yanında okumazdı ama Seyda'ya teslim ettiğimiz zaman Seyda ondan cevher çıkarabiliyordu yani. Seyda'nın öyle bir özelliği vardı. Tıpkı bir Ebu Zer'di. Ebu Zer gibi böyle her şeyi açıktı. Kimseden de çekinmezdi. Kimseden de korkmazdı. Ne Cumhuriyet hükümetinden, ne bölgenin meşayihinden, böyle bu Bel'am tipi ulemasından, ne de fasıklardan, münafıklardan olduğu gibi konuşurdu. Rahattı yani. Cesurdu aslında. Cesareti çok mükemmeldi. Seyda çok zor günleri yaşadı. Dava uğruna çok büyük bedeller ödedi. Malını verdi. Evlatları darmadağın oldu. Muhacir oldu. Zindan yaşadı. İşkence gördü. Hasılı bu dava uğrunda her şeyini verdi. Onun tek bir gayesi, bir hedefi vardı. İslam'ın hayata hakim olmasıydı. Arzusu buydu. Bundan başka bir hedefi, gayesi, insanların gözüne gireyim, beni takdir etsinler, beni sevsinler, kesinlikle sevmesinler diyordu. Ben apaçık doğruyu söylerim, ister hesabına gelsin, ister gelmesin. Bu hastalığında da bana dedi, seni çok seviyorum dedi ama bir huyun var, o huyunu sevmiyorum dedi. Nedir o dedim Seyda? Dedi insan, hiç kızmıyorsun ki insan biraz seninle kavga etsin dedi. Biraz kızacaksın. Seyda'ma hürmetim vardır. İlim ehline de kızmayacağım ama kızacağım insanlar var. Onlara kızdığım zaman da çok fena kızarım ha dedim. Dedi bellidir. Öyle nükteleri de vardı, latifeleri de vardı. Allah gani rahmet etsin. Mekanı cennet etsin. Yani bizleri de onun yolundan ayırmasın. Ahirette bizlere şefaat eylesin. Ve İslam camiasını Seyda'sız bırakmasın. Seyda'nın yerini dolduracak Seydalar gelsin, yerini doldursun. İnşallah sırada olanlar çoktur. İttihadül Ulema bu konuda elhamdülillah güzel bir temel atmıştır. Seyda'nın da orada bir temeli var. Bir emeği vardır. O emek boşa gitmez. Allah'ın izniyle er geç semeresini verecektir. Allah-u Teala o semereyle bizi mükafatlandırsın. Hem dünyada hem ahirette.
seydalarımızı muhafaza eylesin.